Culture Overrash, fáil mímis Gaeilge. Welcome back to fáil mímis Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1 topic a de. Rannóg go cúig cad a tharla ag díriú isteach ar bheith Éisteacht. Level A1 topic 10 section 5 what happened, focusing on listening. Agus le múna ólas a thuairt faoi Tinneas nó faoi Gortuithe ceist a chur ar dhuine an mhaíonn sin níos fearr agus an cheist sin a ragart. So, giving information about illness or injury, asking if somebody is feeling better and answering that question. Like an bhuíochas cad a tharla uait don chníomhaíoch seo, you'll need a handout what happened for this activity. There's a link in the description box below to the handouts and the notes. Cad a tharla, what happened? Closigh tú ceithre chomhrá. You will hear 4 conversations. Beidh duine ag caint faoi Tinneas atá nó Gortuithe a tharla dó. Someone will be talking about an illness they had or an injury that happened. Nuair a chlosigh tú gach chomhrá, scríobh síos cad atá cearr leis an duine agus cad a tharla dóibh. When you hear each conversation, write down what's wrong with the person and what happened to them. Déan iarracht abertaí iomlána a scríobh. Make an effort to write complete sentences. Mar shampla, for example, tá Tinneas clúise ar fáil mar bhí sé ag snámh san abhainn inné. So Paul has an earache because he was swimming in the river yesterday. Closigh tú gach chomhrá faoi dhó agus ní cheart dit bheith buartha man na dtuigeann tú gach rods na chomhráite. So you'll hear each conversation twice, and don't be worried if you don't understand everything in the conversations. Cad a tharla. Chomhrá a héan. Díogad de bhaide, go dtí mar táid tú. Go bra, gur am agat. Cad é mar atá tú héin? Ní bhthaíam go maithiniu. Cad é atá cearr leat? Well, bhí me sa teacht taibhirne go dtí a 11 chlog a réir agus tá Tinneas cinear am an lear fad. Ó, is mór an trúasan. Tóg tabléad agus téag a lí go lua an ucht. Ach tá héin agus bara ag dul go dtí an fictar lean an nocht agus tásta gom gúil sé ag súil go mór leis an scanan nua le Spielberga. Chomhrá a héan. Díogad de bhaide, go dtí mar táid tú. Go bra, gur am agat. Cad é mar atá tú héin? Ní bhthaíam go maithiniu. Cad é atá cearr leat? Well, bhí me sa teacht taibhirne go dtí a 11 chlog a réir agus tá Tinneas cinear am an lear fad. Ó, is mór an trúasan. Tóg tabléad agus téag a lí go lua an ucht. Ach tá héin agus bara ag dul go dtí an fictar lean an nocht agus tásta gom gúil sé ag súil go mór leis an scanan nua le Spielberga aice. Chomhrá dó. Díad duit a héimeas. Conas atá tú. Go bra, gur maith agad. Bhfuil tú héin go maith? Ó, ní bhreatham go maith. Céir tá ort. Bhí me gobbar ar a riamhara an láir fad a né, agus tá pian am a rim agus am a bhuineáil inis. Is trúa sin. Ar tú ag a dochtúir? Bhí me stíoch ag a dochtúir a né. Dúirt sé gúil mé gobbar roch rua, gus gur cheart am sosathógáil ó nobar. Is dócha gúil a ceart aige. Ba ceart i tain agus diarmid dul go círí gan deir seachtain na fada. Agus... Chomhrá dó. Díad duit a héimeas. Conas atá tú. Go bra, gur maith agad. Bhfuil tú héin go maith? Ó, ní bhreatham go maith. Céir tá ort. Bhí me gobbar ar a riamhara an láir fad a né, agus tá pian am a rim agus am a bhuineáil inis. Is trúa sin. Ar tú ag a dochtúir?
Bhí me stíche go dochtúir né. Dúirt sé gúil mé gobar roch rua, bud gur cheartam sosa thugáil ó nobar. Is dócha gúla ceart aige. Ba cheart i tain agus diarmid dul go círí gan Éisteacht na fada. Agus... Córá trí. Haia Fáidric, go dé tharla duid. Bhí me gimmert rugby de mart agus bhris me lau. Tá pian úfasach am chas fasta. Ní bhí me gimmert rugby a ríis go cean tamil. A chrétar, is mór an trúisin. Éist, tó go bogé agus tór airad de chéin. Gur mai higat. Córá trí. Haia Fáidric, go dé tharla duid. Bhí me gimmert rugby de mart agus bhris me lau. Tá pian úfasach am chas fasta. Ní bhí me gimmert rugby a ríis go cean tamil. A chrétar, is mór an trúisin. Éist, tó go bogé agus tór airad de chéin. Gur mai higat. Córá a ceathair. Hai Owen, conas tá tú? Go mai gur mai higat. Go dimmar tá tú hain. Tá mise go bra, ach chola tú an scéal. Bhí síle ag immert ledóige maidin, agus hitsi, agus gortuithe a glóin. Bhí pian ó fásach ire. Chuig muid go dtí na Harlan. Ón crétar. Go dimmar tá sí nes. Tá sí ceart go leor. Tá sí imimethú níos fearr inis. Is mai sin, chur me gléacharthaí nuair a bheith me sa bhaile nacht. Córá a ceathair. Hai Owen, conas tá tú? Go mai gur mai higat. Go dimmar tá tú hain. Tá mise go bra, ach chola tú an scéal. Bhí síle ag immert ledóige maidin, agus hitsi, agus gortuithe a glóin. Bhí pian ó fásach ire. Chuig muid go dtí na Harlan. Ón crétar. Go dimmar tá sí nes. Tá sí ceart go leor. Tá sí imimethú níos fearr inis. Is mai sin, chur me gléacharthaí nuair a bheith me sa bhaile nacht. Cada Horla. Script Cora Ahan. What happened? The script for the conversation number 1. Dia Rita Waira. Kajamar talk to. Hello Mary, how are you? Gabra, Gurub Mahagat. Kajamar talk to Fane. Fine, thank you. How are you yourself? Oh, ni wahim gamahin you. I don't feel well today. Kajay talk Karlat. What's wrong with you? Well, vi me sa teacht torna gadi a hendir a chlog a rare, agus tá Tinneas Cian orm an law fad. Well, I was in the pub until 11 o'clock last night, and I have a headache all day long. Oh, is mór an trú a sin. Tá tablet agus téalaí go lua a nacht. Oh, that's a pity. Take a tablet and go to bed early tonight. Ach, tá mi féin agus bara ag dul go dtí an fictúrla na nacht, agus tá isagam go bhfuil sé ag súil go mór leis an scanán nua le Spielberg a eáil. But myself and Barry are going to the pictures tonight, and I know that he's really looking forward to seeing that new Spielberg film. Corrado. Dia Rita Hamish. Conas to talk to. Hello, Seamus. How are you? Good bra, Gurub Mahagat. And will to fain go ma. Fine, thank you. Are you well yourself? Oh, ní braham go ma. Oh, I don't feel good. Céir de tá Earth. What's wrong with you? Bhí méid obair ar an riamhar an lár fad inné, agus tá pian amach rim agus im a winál inis. I was working on the computer all day long yesterday,
and I have a pain in my back and my neck now. Is true a sin, an rátu ag an dochtúr. That's a pity. Where are you at the doctor? Bhí me istigh ag an dochtúr inné, dúirt sé go bhfuil me ag aber ró chrua agus gur cheart dom sus a thógáil ón aber. I was in with the doctor yesterday. He said I was working way too hard and I needed to take a break from work. Is tóca go bhfuil an ceart aige. I suppose he's right, but cheart dit féin agus diarmid dul go círí don deire seachtain a fada agus. I suppose he's right. You and Diarmid should go to Kerry for a long weekend. And tá Bronarm, I'm sorry, but it peters out there. Córá a trí. Hiya, Fádric. Cad a tharla dit? Hello, Patrick. What happened to you? Bhí me ag immert rugby dé Máirt agus bhris me láth. I was playing rugby on Tuesday and I broke my arm. Tá pian uafásach in my chus fosta. I've also have a terrible pain in my leg. Ní bheidh me gimmert rugby a ríis go ceann tamil. I won't be playing rugby again for a while. Oh, a chréitúr, is mór an trú a sin. Éist, tó go bugé agus túr ára dit féin. Oh, you poor thing, that's a terrible pity. Listen, take it easy and take care of yourself. Gura mahagat, thank you. Córá a cethair. Phone ag búla, a phone ringing. Niamh, hiya Owen, conas atá tú? Hi Owen, how are you? Gomach gura mahagat, could you mar atá tú féin? Fine, thank you. How are you yourself? Tá mise go bra, ach chúla tú an scéal. I'm fine, but did you hear the story? Bhí Síle ag immert ladóige maidin, agus hit si agus ghortuithe si a gluúin. Síle was playing tennis this morning and she fell and hurt her knee. Bhí pian uafásach arthaí. She had a terrible pain. Chuamid go dtí an Oherlin. We went to the infirmary or the clinic. Oh, a creature! Could you mar atá sí anois? Oh, the poor thing. How is she now? Tá sí ceart go leor. Tá sí ag mothú níos fearr anois. She's fine. She's feeling much better now. Is más sin, curthaigh mé gléach orthaí nuair a bheidh mé sa bhaile a nacht. That's good. I'll call her tonight when I'm at home. Agus anois na freagaí, cad a tharla. Pádraig. Tinneas nó Gortuithe, bhris sé a lámh, tá pian uafásach ina chus fosta. Agus cad a tharla, bhí sé ag immert rugby dé Máirt agus bhris sé a lámh. Síle, ghortuithe si a gluúin, bhí pian uafásach arthaí. Bhí sé ag immert ladóige maidin agus hit si. Agus anois, éist leis na ceithre córá arís leis an script. Listen to the 4 conversations again with the script. Cad a tharla. Córá a héan. Díogad de bhaide, go dtí mar tá tú. Go bra, gur mahagat. Cad é mar atá tú héin? Ní bhthaíam go maithiniu. Cad é atá cearr leat? Well, bhí me sa teacht taibhirne go dtí a 11 chlog a réir agus tá Tinneas cinear am an lár fad. Ó, is mór an trúasan. Tóg tabléad agus téig a lí go lua a nocht. Ach tá héin agus bara ag dul go dtí an fictú lean a nocht agus tásta gom ghfuil sé ag súil go mór leis an scanan nua le Spielberg ag. Córá dó. Díad duit a héimeis. Conas atá tú? Go bra gur maithagad. Bhfuil tú héin go maith? Ó, ní bhraithim go maith. Céir tá ort.
Bhí me gobar ar a riamhara an láir fad a né, agus tá pian am a rim agus am a winál inis. Is trúa sin. Ar tú ag a dochtúir? Bhí me stíche go dochtúir a né. Dúirt sé gúil mé gobar roch rua, agus gur cheart am sosa thugáil ó nobar. Is dócha gúla ceart aige. Ba ceart i tain agus diarmid dul go círí gan Éisteacht na fada. Agus... Córá trí. Hi, Frederick. Could you harla did? Bhí me gimmert rug bí de mart agus bhris me le, tá pian úfasach am a chás fasta. Ní bhí me gimmert rug bí a ríis go cean tamil. A chrétar, is mór an trúa sin. Éist, tó go bogé agus tór arad a chin. Gur mai gut. Córá a ceathair. Hi, Owen. Conas tá tú? Go mai gur mai gut. Go dimmer tá tú hain. Tá mise go bra, ach chola tú an scéal. Bhí síle ag immert ledóige maidin, agus hitsi, agus gortuithe a glóin. Bhí pian ó fásach ire. Chuig muid go dtí an Harlan. Ón crétar, go dimmer tá sí nes. Tá sí ceart go leor. Tá sí imimethú níos fearr inis. Is mai sin, chur me gléacharthaí nuair a bheith me sa bhaile nacht. Beag an bhiliog cad a tharla, script córá a héan go dtí a ceathair uait don gníomhéad seo. So you'll need the handout with the script for conversations 1 to 4 for this activity. Anish, lay na ceithre córá amach os ard, and now read the 4 conversations out loud. Take a moment and pause the video and practice reading them. Beag an bhiliog cad a tharla, córá a héan agus córá trí uait don gníomhéad seo. You'll need the handout for Córá 1 and Córá 3 for this activity. Cad a tharla, córá héan, Paul agus Moira. Is tusa Paul na Moira? Seo ha méid a dúirtú sa chórá le chéile, ach níl sé san ord ceart. Tá línta Moira ag bun an leathanach, ach níl siad san ord ceart ach irid. Déan amach an tord ceart, gan féchant bun nó bar an leathanach. Scríomh ord na nabertí in aice leo se spás cuí. Lay an córá amach I gceart an sin. So, is tusa Paul no Moira, your Paul or Moira. This is what you said in the conversation together, but it's not in the correct order. An méid a dúirtú what you said sa chórá le chéile in the conversation together. Ach níl sé san ord ceart. Tá línte Moira ag bun an leathanach, ach níl siad san ord ceart ach irid. Moira's lines are at the bottom of the page, but they're not in the correct order. Déan amach an tord ceart, gan féchant bun nó bar an leathanach. Make out the correct order without looking at the bottom or the top of the page. Scríomh ord na nabertí in aice leo sa spás cuí. Write the order of the sentences beside them in the correct space. Lay an córá amach I gceart an sin. Then read the conversation out loud. Córá a 3A. Lay amach na focail sa cheircul seo. Read out the words in this circle. Agus tá dimort, maláv, an trua, tharla, a gimmert, and ma an. Líam na barní sa chórá ag buint úsáide os na focail. Fill in the blanks in the conversation using the words. Agus córá 3B. Lay amach na focail sa cheircul seo. Read out the words in this circle. Machos, a chréitúr, rev, ag immert, bhris, tharla.
Lína Barney sa chóra ag buint úsáide as na fochail. So fill in the blanks in the conversation using the words. Agus inis freagra chóra a hain, pól, Iver a hain, díochait a bhaire, cé mar atá tú. Iver a dó, pól, ó ní bhíam go maith inniu. Iver a trí, pól, well, bhí me sa teachtarna go dtí a hain déag a chlá go réir, agus tá Tinneas cín orm an lá ar fad. Agus iver a cethair, ach tá mé féin agus bara ag dul go dtí an fictúrlan inach, agus tá is a gan go bhfuil sé ag súil go mór leis an scána nua le Spielberg a eáil. Agus chórá a hain, máire, iver a hain, go brá gur raibh maith agat, cé mar atá tú féin. Iver a dó, cé tá cear leat. Agus iver a trí, ó is mór an trúa sin, tóg tabléad agus téalaí go lua a nacht. Agus na freagraí chórá 3A. Orla, hi a fádra cad a tharla dit. Bhí mé ag imirt rugby dé máirt agus bhris mé mo lámh tá peann uafásach i mo chus fosta. Ní bheidh mé ag imirt rugby a rís ceann tamil. A chréitúir is mór an trúa sin. Éist, tá go bogé agus túr ára dit féin. Goribh maith agat. Agus freagraí chórá 3B. Hi a fádra cad a tharla dit. Bhí mé ag imirt rugby dé máirt agus bhris mé mo lámh tá peann uafásach i mo chus fosta. Ní bheidh mé ag imirt rugby a rís go ceann tamil. A chréitúir is mór an trúa sin. Éist, tá go bogé agus túr ára dit féin. Goribh maith agat. Ceistena agus cúiseanna. Questions and reasons or causes. Rannóg character dit féin. Choose a character for yourself. Tá the Tinneas nó Gortuithe soléir ach cad a tharla. So your illness or injury is clear, but what happened? Smuoinnig ar chúis. Think of a reason. Scríobh síos cúpla ábhairt faoi. Write a couple of sentences about it. Líon Éisteacht an Gaeilge trí cheistena a chur na character. So fill in the grid by asking the different characters questions. Cad iad na ceistena úsáid tú? What are the questions you will use? Dean ransú inchna na ceistena a bheith de dhí earth dús. So brainstorm the questions that you will need first. An sin, líon Éisteacht na cúiseanna. Dean iarracht cúpla ábhairt a scríobh. And then write in the reasons or the causes. Try and write a couple of sentences. And use the examples that we've had in the conversations to give you a jumping off point. Agus sin deireadh le Rannóg go cúig cad a tharla, and that's the end of section 5, what happened. Ólas a thuairt faoi Tinneas nó faoi Gortuithe, ceist a chur ar glinne an mothíonn sé níos fearr agus an cheist sin a ragart. So asking somebody about an illness or an injury, asking somebody if they feel better, and answering that question. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacintha.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuairt úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a sliomh. So many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for permission to use the learning resources on their website. Tá súlagam gur bhaint sibh Tinneas. I hope you enjoyed this lesson.
Like and subscribe if you got some value out of it.